यूक्रेन अमदी रशिया की मरक्ता अनीसुब तांका की वारी सानबा हौख्रे रशिया अमदी यूक्रेन डेलीगेशन की मरक्ता अनीसुब तांका की ओइना वारी सानबा हौख्रे हाइना ऑफिशियल रिपोर्ट अमकी मतुंग फोंगदोकले रशिया अमदी यूक्रेन की डेलीगेशन असिना वारी सानरिबा असी लांथेंगरिबा असी लेपनबा सीज फायर अमा थमनबगी मातांगदा मरु ओइना खनरे हौजिक यूक्रेन द रशियाना लंदासिलखिबा असिना मरम ओइरगा मियोय मिलियन अमरोम हेनबदी लांजेनखरे अदुम ओइनमक नाकल अनिमकना यानबा पुरकनबगी मातांगददी मोट लैरे रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नदी यूक्रेन बु वार्निंग तौखिबगा लोइनना खुसु खुलाई थादोंनबगी वाफम अमा रशियाना तक्सिलिबा सिदा अथुबा मतमदा यागदबने नेटोदा यूक्रेन याउननबा होनरिबा सि तोकदबनी हाइरे यूक्रेन नेटो की एलायंस ता याउसिन भाइबसे रशियादा अकीबा पे मसिना मरम ओरगा रशियाना यूक्रेन दा लांदासलगिबा सि मरम चाबा थवोंग अमनी हाइना प्रेसिडेंट पुतिन ना हाइरे रशिया की लानमीसिंगना यूक्रेन की खा थंगबा लमदम की सरुकता चाउना माई पाकले मसिना ब्लैक सी अमदे आजोब सीगा यूक्रेन के समनरिबा अदु कक्नबा ngamले हाइरे यूक्रेन की डिफेंस लाइन सिंग ngakle जेलेंस्की जाति की मफम द थादोरखिबा अनौबा वीडियो अमदा यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ना यूक्रेन की डिफेंस लाइन सिंग मखाताना ngakthokतुना थमले अदुबो nghan ahing nongyai रशिया मरुओइबा शहर सिंगदा बॉम्ब कापसिलकबगी थबक्ति लेप्तना चथरी हाइना फोंगदोखरे मिचम सिंग टारगेट तौदुना रशिया की लालोंग होंगदोरकपा असिना रशिया की यामना थुना खुदुम चनसिननबा प्लान अदुदि यूक्रेन माई पाकना ngakthokle हाइबा ताकपनी हाइना जेलेंस्कीना फेसबुक दा थादोकिबा वीडियो अमदा हाइखे निंखा तंबा नतना अखोइगे अतै मांगदबा लैते हाइना फोंगदोकलदुना जेलेंस्कीना इंटरनेशनल एलाइसिंगदगी नुंगतिगी खुलाइगी सप्लाइसिंग फंगली हाइना फोंगदोखे अखोइना युम खुदिंग लंबी खुदिंग अमसुंग सिटी खुदिंगबु हानगी फिबमदा हंजिलहनगने अरानबा तौरुबगी ममल पीबा अमसुंग खाइगतनबा हाइबा वहाइसिंगसे तंबियु हाइना अखोइना रशियादा हाइरे नहांगना यूक्रेन दा तौखिबा खुदिंगमक्की ममल पीगने मपुंग फाना पीगनी अदुगा लैखिद्रबा सिंगबु अखोइना काउथोकलोय अखोइना इसोरदा लैरी हाइना जेलेंस्कीना हाइखे ngarang ahing athengbada thadokkiba video amadasु जेलेंस्कीना रशिया की मायोक्ता यूक्रेनियन सिंगना मखाताना लांथेंगना बियु हाइना अपील तौखे वीडियो अनिदु कदाइदा नंबनो हाइबदु खंगद्रे ngarang कैपिटल किप्ता शक्ति लेना पोखाइबगी थौदौ मरी थोकी अमसुंग खारोमदा लैबा खेरसोन सिटीबु रशियन ट्रुपसिंगना खुदुम चनसिलिबा मतुंगदा मियाम मपानदा थोक्तनबा कर्फ्यू लाउथोखरे यूक्रेन की अनीसुब ख्वाइदगी चाउबा सिटी खरकिबता रशियाना बॉम्ब कापसिनबगी थबक लेप्तना चथबदा मिचम कया सीख्रे अतोपा यामना लालोंग चाबा हिथांगपम सिटी मारियुपोलसु रशियन फोर्सेसना कोइसिलगा थमख्रे हाइरे यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्रीना फोंगदोखिबा मतुंगिन्ना यूक्रेन की अहुमसुब ख्वाइदगी चाउबा सिटी ओडेसादसु रशिया की जहाज अमसुंग रॉकेट बोटसिंग होंजिलकले हाइरे ब्लैक सी की अवांग नोंगसुब्रोमदा लैबा ओडेसा सिटी असिदा रशियन फोर्सेसना अचौबा लैंडिंग जहाज मरी अमसुंग रॉकेट बोट अहुम सिजिनदुना चंगसिलकली हाइना मिनिस्ट्री की वारोल अमदा हाइखे बालोपने टाउन मनाक्ता रशिया की लैंडिंग ऑपरेशन अमदी यूक्रेनियन फोर्सेसना थुगाइख्रे हाइना मिनिस्ट्रीना क्लेम तौखे ngahan यूक्रेनियन फोर्सेसना एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिप्लॉय तौदुना रशियन प्लेन अहुम अमसुंग हेलीकॉप्टर अनि थुगाइखि हाइरे मरक्सिदा रशियन फोर्सेसना कैपिटल किप्सु कोइसिलगा थमनबा कन्न होनरे मासिना मरम ओइदुना कैपिटल असिदगे किलोमीटर कुंदगिना निफु थापा मफमदा यूक्रेनियन फोर्सेस अमसुंग रशियन फोर्सेस के मरक्ता यामना कन्ना लान थोकले हाइना किप्ता बेस तौबा सेंटर फॉर डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट ना फोंगदोखे अकनबा एयर स्ट्राइक तौदुना रशियन फोर्सेस ना यामना थुना किप्ता संगसिनना बहोनरकनी हाइना थाजरे रशियन ट्रुपसिंग किप्ता यौरकपा मतमदा तमथीबा अर्वान वारफेयर थोकनी हाइना मिपाइरे लोकल यूक्रेन्सका प्रबदागी रिपोर्ट मतुंगिन्ना किप की नोंगसुकलोमदा यूक्रेनियन आर्म फोर्सेसना मकारिब टाउन अमुखन खुदुम चंदुना मसा ngakthongnaba पोजीशन सिंग सेमख्रे हाइरे रशियाना यूक्रेनदा लांदाबा हौख्रबा मतुंगदा मिचम लिसिंग अनी की मथक्ता सीख्रे हाइना यूक्रेन फोंगदोखे यूएन रिफ्यूजी एजेंसी यूएन HCR नसु लान असिदा मी मिलियन अमरोमदे मायुम थादोक्तुना सेनख्रे हाइना फोंगदोखे लान असिदा मी मिलियन तरागनी थोइरोम मायुम मकई ताकलबा याई हाइना एजेंसी असिना हाइखे मरक्सिदा रशियाना अहानबो ओइना लान असिदा मखोइगी लानमे चामरीगा मरफुद्रागा निपान सीख्रे अमसुंग लिसिंग अमगा चामंगा मरफुद्रागा तरेट सोख्रे हाइना फोंगदोख्रे यूक्रेनियन ऑथोरिटी सिंगनदे रशियन लानमी लिसिंग कया सीख्रे हाइना
claim tawduna makhoigi hakchang maramda thanaba Red Cross ta appeal tawkhe akanba lan marakta Russian forces singna Ukraine gi capital Kiev question na bahona re Ukraine gi capital Kiev kilometer kundagi na nifu fawgi manungda akanba lan soknari ngai manungda Russian forces singna city asibu question na bahona ri haina non-profit think tank amana phongdorok le local paukse Ukreska pravada thadorakiba statement amada Kibta laiba Center for Defense Strategies na high yegnabagi tactical battalion kuntra rom oigadabang yamlaba trupsing na capital city asibu question na bahona re khwaidagi chawba threat ti Kibki awang nongsup haibade Ivan Kib Vorzel Butcha Irpin Hostomil dagi lakle statement aduna makata na high Kib city ki kilometer kundagi na nifu manungda lan kan na sokna re yegnabagi personnel kaya sikre amadi khulai kaya Ukrainian Lanmisingbu khutta tare think tank aduna high missile attack sing chathaduna amade air force ke matenga loinana atenba matamgi manungda Russian forcing na Kibta changna bahona rakani haina thajana re sairak sida Kib ki nongsupta Ukrainian armed forces na Russian singdage Makarib town handokre amasung defense ki position sing lingle hai re Kibta natana Russian singi maruoiba target singda Ukraine ki khathang basarukta leiba achouba city sing amasung Kharkiv yaure Russia gi rocket yauba jahaz sing amasung hi sing Black Sea gi awang nongsup thangba samudra mapan da leiba Ukraine gi ahum suba khwaidagi chauba city Odessa tamna sangsilagli haina Ukrainian Defense Ministry na sagol sel numit ki angan bada laukthokhe Defense Ministry na statement amada hai Black Sea gi isingda Russia gi Black Sea fleet ki jahaz amasung hi sing ui vessel sing adu da achouba landing jahaz mari rocket yauba hi ahum yawi amasung makhoi Odessa tamna sangsilagle yumsa kaisagi ahingda Ukraine gi mafam kaya ingna chikna laikhiba oirabasu sagol sel numita Russian forces singna Kharkiv Severo Donetsk amasung Lysychansk makhata na attack satharakhe Russian forces singna Kherson city paisen khre haina sagol sel numit ki angan bada city asigi mayor na claim tawkhe Ukreska pravada gi matungina Ukrainian troops singna makhata na Sarnihiv amasung Nizinbu yegnabadagi ngakthokna bahona re tawigumbasung Kibka tainaba Risorod area dadi ungkadaba phibam laire Sairaksida Russian forcing na high precision khulai sing sizinaduna Kibta lairiba reserve radio amasung television center mathau tahon khidre haina Moscow da Russia gi defense ministry gi spokesman Igor Konasenkov na sagol sel numita claim tawkhre mahak na hai ki madude center du Ukraine gi security service na psychological operation singda sizinaduna lakhe Russian armed forces na February 13 da military operation hawkibadagi Ukraine gi military infrastructure object lising amaga chatruk taragani thoi thugai khre nuclear plant Lousindanaba Russian Lanmisingbu Ukraine gi Micham Miyamna Thingli Russian forcing na city sing hena paisinana bagi pandamda Ukraine manungda manglomda sangsilagle adubu makhoi gi mayokta athingba dusu chap manana kalle subnagi Lanmising khakta natana Ukraine gi Micham Miyamna su Russian Lanmising adubu thingnana banatraga inthokina ba makhoi na tawba yaba thabak tawre Russian Lanmising na Ukraine da lariba Europe ki khwaidagi chawba nuclear plant adu paikhigadabadagi thingnaba laiba kasigi Micham Miyamna Zaporizhzhia nuclear power plant adu taba lambi thingle Miyamna Thingli baduge video amada Ukraine ge financing paiba Miyam amasung lambi adu thingnaba amot akai puba truck singna khamduna thamba adu utkhe Russia gi military force singna power plant adu ge akoi bada laiba territory adu paisile haina International Atomic Energy Agency IAEA da Russia na khangalakibagi matungda video adu thagalakibane Ukraine gi active nuclear power plant mari lai madu laiba kasigi tangkhai amarom ge electricity pi loinana Chernobyl da lairiba adugumba nuclear was ke store sing lai karigumba lan asida nuclear plant adu atek akai thokpa tarabade madudagi thoglakadaba phalsing adugi matangda miyamna akiba pokna re manglomda sangsilagliba Russian forcing aduna ngarang sagol sel numita Kherson khudum chankhre haina mafamdugi official singna haikhe Kiev Kharkiv Mariupol amasung Chernihiv ta lairiba Ukraine Lanmisingi mathaktasu Russia ge air strike singna pandam thamkhre maraksida Ukraine da tengbangna Germany na khuchu khulai thaba hengatlagani haikre lan thogliba mafam aduda anti-aircraft missile lisingani ga chatre tharagani haina sagol sel numita government likhun namana AFP da phongdokre thagadoriba anti-aircraft missile singadu communist East Germany ge army na hana sizinakiba Soviet na saba Strela type anti-aircraft missile singni haina likhun aduna haikhe
Russiana piragliba akiba duge mayokta Germany na masage armed forcing sagatpada euro billion chama dollar billion chama gataramathoy thadaragani hainasu wasakre. Nakal amaromdagisu France na Russian energy giant Rosneft ki chief executive amasung president Vladimir Putin gi naknaba Igor Sesenga mari lainaba company amana mapungoiba super yachts ama phajille haina French government na ngarang phongdokre. Madu Russia agi mathakta European Union na thamliba sanction adu thabak oina pangthokpagi saruk amani haina statement amana haike. Aroibada tabiriba pumnamakpu thagatjare.